Ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko rwose muri buze kuba mwagira icyumweru cyiza cyane. Tuje kubabwira zimwe muri transferi ziri kuvugwa mu Rwanda, zabongereye ndetse n'abakinnyi bivugwa ko bashobora kuba bakinjira mu ikipe ya Rayon Sports. Tugiye kuba twagaruka kuri aba bakinnyi twagiye tuvivuraho. Ni umusore Tony Kitoga ndetse n'uyu musore bivugwa ko wavuye mu ikipe ya Mukura. Wowe icyo usabwa ni kimwe, ni ugukanda subscribe, ubundi bwo twumva ikiganiro uburyo ki iby'aba bakinnyi babiri tugiye kuba twagarukaho uko bimeze, niba bari buze kuba basinyira ikipe ya Rayon Sports. Ni ikibazo umuyobozi cyangwa se umuyobozi wa Rayon Sports yarabajije umutoza wa Rayon Sports Haringingo Francisco niba aba bakinnyi abakeneye ikipe ya Rayon Sports ngo ibe yabagura aba bakinnyi uko ari babiri. Hano nibo tugiye kuba twagarukaho. Ubundi bwo uyu mukinnyi Kubwimana Cedric, ikipe ya Rayon Sports yamushatse inshuro nyinshi ariko ntiyamubona. Uyu umusore wa Mukura, uyu musore ubu tuvugana ari mu biganiro bikomeye cyane na ikipe ya Rayon Sports. Kubwimana Cedric J-Poli, uyu musore rwose biravugwa ko mu gihe kitarambiranye, mu gihe gitoya rwose ashobora kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sports mu gihe nta cyaba kitambitse. Ibiganiro biri hagati y'uyu musore Kubwimana Cedric. Ese Mukura iri kubivugaho iki iby'uyu mukinnyi Kubwimana Cedric? nayo iri kuvuga ko ikipe ya Rayon Sports mu gihe yazaba iteretse miliyoni 15 ku meza, rwose iri tayari gutanga uyu musore Kubwimana Cedric. Uyu musore rwose ni umuwinga, aca ku mpande yataka izamu. Ikipe ya Rayon Sports rwose iri kumushaka kugira ngo rwose izabe yakuzuza umubare w'abanyarwanda ndetse azabe yafasha ikipe ya Rayon Sports mu mikino nyafurika. Si uwo mukinnyi gusa ikipe ya Rayon Sports yabihakuye, kuko yahakuye undi ukina kuri kabiri, bamwita Uwumukiza Obedi. Reka tuzamuke n'uyu mukinnyi Tony Kitoga, bivugwa ko yamaze kuba yakongererwa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports azamugeza mu 2028. Uyu Tony Kitoga rwose Haringingo Francisco yaramushimye ku rwego ruhambaye, kugeza naho abwira umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sports rwose ko uyu musore agomba kuba yakongererwa amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports. Tony Kitoga witwaye neza mu mikino igiye itandukanye, PR ndetse n'umukino ikipe ya Rayon Sports yatsinzemo ikipe ya Kiyovu, byanganyije na ikipe ya Kiyovu igitego 1-1. Yamaze rwose kuba yakongererwa amasezerano y'imyaka 2 akinira ikipe ya Rayon Sports 5-5. Hari izindi transferi tugiye tubafitiye mu ikipe ya Rayon Sports. Nizere ko muri buze kuba mwakurikira ibiganiro byacu rwose ko biragenda bigenda ku munota ku wundi. Turagenda tubabwira transferi ikipe ya Rayon Sports iri kugenda ishaka mu bakipe agiye atandukanye. Turagenda rwose tubabwira transferi umunsi ku wundi, rwose isaha ku yindi, kuko Rayon Sports kuri ubu ngubu iri kwiyubaka, kuko izasohokera iki gihugu cy'u Rwanda mu mikino nyafurika CAF Confederation Cup. Ugire umunsi mwiza, ugire icyumweru cyiza. Ciao ciao.